Ay, kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, May. Ay na, Borsyaw, nangaton de init. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatorog. Kita pa yayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung, May. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. atat, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biyag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, at to'y ti pakasalitaan na naadaw iti pagsasao ako nana. Di ka pili-apili, tapno di ka agbabawi, iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Amom, Ricky. Kada kayaw ngagkakaubingan, si kalaangan, ti baraw. Iso akan kantyawan da ka iti baak. Ay nananang, awan matida ka sa pagbanagak nga uray awagan dak iti baak. Anya ko matinasakit a bakrang ko ngay. Ay na, bakit ako, anak ko. Kaya't kumot amakita kumapay ang nasaya at ti pagbanagam, sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abiyag. Anyakat ni nanang anaya. Saan na kayo pa'y nga alaan ni Lord? Tahanag yun na. Ay, Ricky, seryoso ka makisarsarita ken ka anak ko di nakpilpilusupwan. Agpay sumati bagbagak nanang. Saan kayo pa'y amatay? Atidog pa'y tibiyagyaw. Tanagdakkel day talapayagyaw. Nita, di nakpag-aangawan ko naklangarudain. Ti ibagbagak ken ka ti kami ti importansya. Agpamilya kan, talaklakayan kan. 35 taon mo. Awan ti parikot kanyak, nanang. Lalaki ak. No babayak kuma, iso, madanagan kayo. Ngamkas itinakon-akon, lalaki ak. Iso nga awan ti parikot. Ay na, Manong Estong. Siya kun amis mo ti mangibagbaga. Iti kanito nga agparipirip kanyak ni Manong Ricky. Ay, kumayot ko takadagos Ay, oo na yan. Nagkasatan di ka ubingak no kasta, bete? Agpaiso ti bagbaga, Manong Estong. Una yun, tadinak man lamadlaw mo't ni Manong Ricky. Siyak pa yun ti agpapansin no daduma. Ngamkas la dinaklat na makit-kita. Among bete, napili ngamin di ka ubingak. Iso akada kami atalong agkakaubingan. Isulangan ti baraw. Ibagbaga nga rod ti kaaduan, abaak ka no ni Manong Ricky. Ang para kanya, saan abalin abaak? Tanagtaarmat no matmatak. Apaw. Ay, una yun dahil ang ibagbagam, may papankin ni Ricky. Agpaisumot nga may Manong Estong. Nagtaar ni Manong Ricky. Ay na nagwapo. Talaga perpekto aputot ni Adan. Bete. No, kasta. Talaga akursunadam ni Ricky akaubingan. Ay, yes na yes, Manong Estong. At tinasayaat, kasaritak man. Ta, iset up ka kankwa na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Estong? Basta, iset up ka kankwa na. So, agsagana ka, tayo ti mabait. Ag-date kayo ka ni Ricky. Ay, type! Ay, sige, Manong Estong, kayat ko dayta. Kun ibagam iti kaubingam saan anak kapoy, kun saan anapili. Tatipili apili, agbabawin to iti ude. Nay, si ka magayam ka, Rol, balasang ko. Wen, nanadiling. Umayak man mangipadigaw iti inluto ni tatang.
Nagparti ngamin itinitib ang manok. Nay. Nagsaya at balasan ka. Daytoy nay, nana. Ah, Pinilik dagiti ginaok itay nga umay ko ipadigo. Dagiti paborito ni Manong Ricky tinted ko. ha? Ay, Nana Dileng, ada ka din ni Manong Ricky? Ay, awan may. Nasapa arimwar, Carol. Ay, Ang jak amu ano sa dino ti papanan na tadi na mo't imbaga. ay, sayang. Kunak no adda. Angam, sana bale, Nana. Pakibagayon tulatan, anang tedak iti sidaan na. Ay, kakayat mo asawan, Carol. Para lakan ni Ricky, nga anak ko day taumay mo ipadigaw. Makisida kayon tulatamutin, Nana Diling. Ang pangaasiyo, taidanon nyo ka ni Manong Ricky, asyak tinangted iti sidaan na. Naimbag ta na si putak ti ilalabas mo dita parangan, pare Rikay. Apay aya istong. Anyat ibagam kanyak. Tauray na inawis nak dito'y balayaw. Kasla sikretong malupit day tayo ibagam kanyak Panag ko na kahit saan na sikreto da ito nga ibagak. Ta agdadata mo ti panang ipadlaw na. Anya ti kayat mo asawan istong? Ay nari kay, di ka nagpili-pili. Asawaan mo ni Bete. Anya? Si kamat istong. Tila ibagbagam. Ay, kung naklagid din anya ti rason tay nawis nakpay dito'y balayaw. Tay talagam ti bagam. Pananuta man na imbag, pare Rikay. Ay, Kada tayo atalo kada Roger. Si kalangan ti baraw. Apay, awan ka di ti planom ang mga asawa. siyempre, ada. Ang ti kayat ko, day tay perfecto. Ah, Day tay makuna a Diyosa. Day tay awan ti umasping iti kinapintas na. ay una yan. Napili ka unay, pare. Kastala ti bihag, pare. Ta siyempre, makita met, guwapo Sa bagay, ang napintas mo't ni Bete. Napo daw, kan sexy. Ang pagat barukong kulahan. Ah, In short, medyo pandek ama partner kanyak. ah, Ti kayat ko ngamin, paristong. Day kataytayag kumit, tapno, dinak matang-tangadan, wag sarsarita kami. talaga napili ka, pare Ricky. Ay, rumbang lang, paristong, tagwapo akit nga rod. Iswa masapul nga awan met ti umasping, iti kinapintas ti asawa. Hoy, Carol, agsarita taman. Hoy, kamot. Apay, anyat parikot mo, sika, bete? Nagpuskultaro pa ma. Agasam tamasansan ka mapanmangtod iti sidaan ijayan da Manong Ricky. Anya? Ay, kat anya kumati bibiyang mo. Di mapan kamot mangtad no kayat mo. Agraraman ka kidi Mapansin ka. Apay ti kunam. Kayatan na ka ni Manong Ricky. Babayan iti panangit itad mo iti sidaan na. Kat sika, panagkunam ka de kat magustuhan na ka ni Manong Ricky, babaan iti panangi broadcast mo iti entero ang lugar tayo iti panaggustom kan kwa na? Talaga akarkaritan na bro. Anong panak? Awanan ka iti bain, pangatan ka man lang. Ate ko! Na, ay, katawa am ti imbagakan ka. Apan na kay barangay da Bete kan Carol anagapagapukan ka. Ay na, kasanumot ngamin nanang. Makapakatawa mo talaga timbagayo. Agasam nga iti kastaan na pasamak. Na, Naibarangay da, gaputa nagapada, gapu kanyak. unay mo't akatawa daytan. Whew! Agpada da nga rod nga gustukin ka. Saan lada Bete kan Carol? Aduda pa'y ababalasang dito'y lugar tayo nga aggustukan ka, Rikay. Nulabsan tiyag sarita. Ultimo dagiti addan asawa na. Agkursunada pa'y lakin ka. Iso di ka agar-aramid si ka, Rikay, Amangan tukat no adda marakrak a pamilya gapukan ka. Ay, unay mo't daytan nanang.
Jak tupay kaya din dagiti babalasang nga gusto kanyak. Dagitan to lagit di adda asawa dan. Ay, anak ko. Apay ngamin ay adi ka pay lamang asawa. Tapno agulimag kamatin. Mangbukil ka ni tibukod mo a pamilya. Madahanon to. Apa man amam kung ti perpekto a babae a may bagay iti kinataer ko. Ay, unay yan aya. Napili ka unay ngamin. Kasta latibiyag, nanang. Masapul nga agpili ka, tapno makontento ka. Angam nay, laglagi pam, tay pagsasao, anak ko. Tati pili apili, agbabawin to iti uday. Imposible ang mapasamak dayta, nanang. Wais to'y anak yo. Awan to, ti makalilaw kanya. Tandaanan nyo dayta, nanang. Nagpintas iti igid ti baybay anangawisam kanya, Ricky. Paula, agyaman na ka. Tatong galawisan ka. Sana ka mapaay. Naragsakak tunggal agkuyog ta, Ricky. Day ta tinapatan. Nakarkaro pa'y kanyak, Paula. Nang runa ket, nakitak no kasano ti tratom kininanang ko. Idi niyam amu ka kenkwana. Narespeto, ken kaslasigo din agam amu kayo kininanang ko. Gapo iti panakilangin mo kenkwana. Saan ka pa'y matapobre? Nasingpet ka pa'y. Ricky. Ket gapo iti dayta. Diyo akong malabdan ti riknak. Agayatakkan ka. Pinatpatam dagiti ima. Ay ayatan ka, Paula. Sapay lang kuma. Tamay kariak itikaskan ka. Kinapudno na, Ricky. Nabayagan nga gusto akan kan. Agpaiso, Paula. Wan, Ricky. Ay ayatan ka mat. Nabayagan. Agpay sugayam tinadamag ko na nadiling. Talaga si Murutin ni Ricky kan ni Paula. Wanistong. Ikoy-kuyog dak nga rod ngam awan mo't pangibat tsak kadagiti sanikwami ditaw. Iso ako nada asar sarong karandak tulatan. Ay nananadiling. Jackpot ni Ricky kan ni Paula. Nakapimpintas. Naumma. Sexy. Kan kang runani ti amin. Nabaknang. Nasarakan mo't langan ni Ricky ti perfect match na. Nagbunga ti panagbalin na anapilay.
Hay! Ne, apay nga nagsinay kayo itinaunag, nanadiling. Jak among ay agtib-tib bayo ak. Anya? Nakayukit dimit. No kaano anatong palan ti arapap ni Ricky nga anak yaw. Santo kasta ti Jariyaw? Rumbang ko mga agbalin kayo naragsak. Uwan, naragsakak istong. Taka maudyanan na. Nakapili matlaangan ni Ricky iti makatakunaynay na iti biyag. Mas daawak. Tadidakat nagkasar ko mga umuna. Kinidaw la ni Paula asumurutan kan kuana ni Ricky. Imanugot mo tanjay anak ko. Anya nga rin ti maaramidan tayo ngay nanadiling. Awan Isosuportaran tayo lahat ng ti pagragsakan ni Pare Rikay. Oh, Lab. Apay analiday ka. Makalawas pa'y lang, manipod si Murutak kan ka dito'y nagdakkel abalay mo. Kaslag babawi kan. Ricky, Apay ka di, Lab. Di naksamat ay ayatan. anya asaan? Imbagak matan. Nabayagan ngay ayatan ka. Kat gapo iti panagayat ko kan ka. Iso amakon konsensya ak. Anya ko mati pa ka konsensyaan ngay, Lab. Ti ayat, saan arumbay nga pa ka konsensyaan? Anya ka di. Diya kayat analiday ka. Ti kayat ko, agbalin ka anaragsak. Taay ayatin ka unay, Lab. Ricky, talaga ka di adinak mailasin? Mom, Lab. Di mo nakita ka, nailasin ka adagosan. Wait, nailasin ka idin. Damo pa ila nakita ka. Amok idin asikati forever ko. Aday ta ka manan. Seryoso ak. Kaslang aming jak pa'y lapat yan, nga agdandan natan. Idin to ta arapaap kalaang idi high school ta. Ne, aguray ka, Lab. Agkadalan ta aya iti high school idi. Katuan, Aniya? Paula Istoke. Paula Istoke. Uraya niya ti aramidak, Lab. Talaga nga awan ti malagip ko akaadalak iti high school nga agnagan iti Paula Istoke. ngam, malagip mo ka di idi high school? Ada imbilang mo a best friend mo? Ha? Ni Paulo. Jak tumalipatan day a best friend ko. Bak nang day jay. Kanayo nak idi apabuludan iti pagbayad ko iti tuition fee. No awan kwarta ni nanang. Nagsingpat day a best friend ko. Ni Paulo Istoke. Paulo Istoke. Agure ka. Agpada kayo iti apelyedo kini Paulo. Anya ti kayat asawon da ito eh. Simple lang, Ricky. Ni Paulo kan siya kat may maysa. Paula ak itan. Kalpasan ti pa nagpa-transgender ko. Son! Ay, una yan. Isumot lagayam akas la pamilyar kanyak ni Paula. Ididamo nga inyam ammom kanyak. Gayam! Ay na anak ko aya. Daytan ti bunga ti kinalaing mo ngagpilay. Pangasiw nanang. Sandak ko man asidiran. Jakmut amo aga po iti kwarta. Kat posible gayam nga agbalin a babae iti sigud a lalaki. Ay, una yan ayari kay anak ko. Sang kay bagak tumot ngamin ide.
Ti pili apile, agbabawin to, iti uday. Anya ngay di napasamak, di pimayso ti imbagak. Nanang huston. Kadurman ko lang arudan ti bagi kastapay ti bagayo. Katanya nga raw ti bagam kadagiti kakalugaran tayaw. Mas daaw dalakit di, no ape ang nagsubli ka. Kalpasan ti makalawas laeng nga isusurot mo Basta, jak kaya't amamuan dati po no, nanang. Mabainak. Ay, Ibagak tulangan na sandak ka kaya't dagiti dadakkel ni Paula. Basta, jak kaya't may butak-tak ti puno. Anagayatak iti sigod a lalaki. Jak kaya't nanang. Mabainak. katala ikagumaam nga ron alipatan ti napasamak. Kat agmove on ka. Kastala ti biyag, anak kaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka pili-apili, tapno di ka agbabawi, iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iting kay panagdengeg.